minister ya energy ebutwe akera maguta commenta Matilda akera maguta mentire ndate ngotebire roiga estimate torigeretia tumurigati ngotumekera maguta yes through power engine and generation as a hydropower generation ari karau gosa ari kwenda se koruziwa ndate ngotebiga na magoso sana akera maguta commenta omugati okomenta esukari ya menta efe ya menta yanga yobegetere smart ga ya menta ekoro tokia menta ekiagera sige korusi gugiche goikera transport ngutumekere echumbi ya menta kirigento kia menta school fees inkomentere kirigento kia menti igonko borie serikali ya Kenya President Ruto that God will not have amaskani na eno bwanchani because amaguta agakorwa isiko agenda Mombasa lakini wasangi Buganda amaguta ari rice Tanzania amaguta ari rice Rwanda asenarenge muiso ndari rice na ende Mombasa koru aetane para agenda mpaka Rwanda Burundi Congo Zaire igonko borie president ya Kenya. I think Mr. President, you are lost and you are losing it. Theaters chiao, they are taking us to doom. Kenya Yakure teyo.